E whaataro whaatu I lau whaasausaunga Samoa le suafa mamalu o le atua tōru tasi pa ia le tamā le alo ma le anganga pa ia. O le vaingalu na lua le nei o whaataletala noanga I mata upu whaalau ai tele le a onga tusi pa ia Samoa a madua mo le whaamoe moe o le manatu au tū ua whapeo na whaatūlanga ina o le tusi pa ia ma le lalolangi ua li lofia I whaafita uli ma o le a tau mwhai atu I aina mata ngā ruenga o le whengainga fō ina ia whapea o na saunoa I whesidi ua uma o na whaatūlanga ina ia turi roa ina lea manatu au tū ia ma le whaaroaro o te whaailoa atu aile pa ia o le tala whaatala noanga nei I le mta ngā ruenga o le whengainga fō I le pito atu lea I tū le la ia o loo suwai le sunga I avise sio sanga o le whai whiau whai a onga fō mai o le mta o le whengainga fō ta I le ringa wha whengainga fō ia whapea fōi ona so atua le sunga ia whatirua o le whai whiau whai a onga fō mai ia o le whai a onga fō I o le whengainga fō ia so atua I masunga I le whai whiau whai a onga ia Clark o le whai a onga fō I o le whengainga fō ia a o le topic le nāpo o le utala o le talanoanga pe ona whaailoa o le tala le dei to tonu o society Samoa ia po le gospel in Samoan societies or the gospel in societies in Samoa ia o whaapunga lava ia o le mata upu o whapea o na whaatulanga ina mo nei whaatalanoanga ia tuatu rea wanoa I sunga I whai a onga nei ia mo le whaamoe mo o tātou whesili o le whesili mua whaamatara le winga o le upu gospel ma le whesota inga ma le whaawinganga wha Samoa evangelia po o le tala le dei whaamatara le winga o le upu gospel ia ma le whesota inga le whaawinganga wha Samoa evangelia po o le tala le dei natu e tui natu le avanoa mua le nei I le special choir ina ia whapea o na langi ina le ingore atua I amatai tātou whaamoe nei ia o na soai lea ma le whaatala noa ina o le whisiri ua whaafonga ina. Faithfulness, oh
ia toi whaamanatu whesiri mua whaamatara le winga o le upu gospel ia ma le sota inga ma whaawinganga wha Samoa ua iai e peo le evangelia po o le tala le dei ia na to le ua tu atu le avino mua le sunga ia Clark's Towers ia mo le sana saunoanga e winga i le whesiri ua whaaturangaina ma le whaadwat ia whaftai lau sunga i le so upol kalame mo le avino tu in mai whatase i mal whafisili e whatalofa whawhilo ia tu foi le whawhonga mai mo mai o se tātou atunu o Samoa le nei foi vaenga o le uli e o lea nga i loa se manatu e tusai mal whasili tu ina mai i le winga o le upo gospel ia masona whesota inga i le whauinganga wha Samoa evangelia po le tana le lei e a ngai mua se manatu i le upu o loo le upu e leni e pio na lo mia i le tuspa ia po le original language o lo whaungaina e whaaliliu mai ai si whaaliliu o le tuspa ia o le upu le gospel e maua mai le upu e leni le o le evangelion o lo whaperetani ai na gospel po le good news le foi la e whaungai e Samoa ina whapea o le tana le lei ia aolona whesota inga ma le whaunga ina i tutono evangelia lava la tau via e o le tala le lei o lo whamatala ina ai le tala e winga i le toi tu manu malo Yesu Keriso mai le oti ma le tuunga mau ona i le manatu e fau i la ngona o tangata o le foi vaitau se tangata e mawhai o na toi tu mai ina ua maliu pe oti o le tala le lei la i lona winga lo au mai ai ma le whaunga ina e le au whai evangelia ma le whenga inga fau o le tala le lei e winga i le whao la tanga na saunia e le atua e ala ia Yesu Keriso i le taunu mai fo ila o le alava tala le lei e peo na whamauina i Samoa ma tele na ngai e o lo whaunga ina fo i le tele o vaunga ngana Samoa o le taunu uai o le tala le lei le po le good news ni alava e whalongo ina i whale upolu ma taimi e sau whetalai ai whai mai o le tae ao na ao ai Samoa o le tae ao le malama o le tae ao le tala le lei na tau nuu ai lau whanua o Samoa ia le tala le lei e winga i le whao la tanga i le toi tu manu malo mai o Yesu Keriso ia mai le oti ma le tunga mau e peo se manatu le whauinga ina o le upu gospel e peo na a matai le nei por kalame ma le whaaloa lava whaftai ma lo whaftai le sa noa i la sunga Stowers natu ua manino fo i le tūlanga i le whaafunga mai na Samoa ia ma e umon mawina le nei whaamoe moe i le winga lava ia o le upu gospel o lo whapeon wha Samoa i nai ia o ngona whauinganga o le evangelia ia ma le tala le lei ma naia le saunuanga ia ua manino ia ma la tāua ia a iei tu tāua fo i o lo o whapea o na mo o mia pea le whaalau tereina ia o avanoa e tu atu le sunga ia whatirua ia mo nana saunuanga i le fo i whesiri ia ma langolango inu fo i le whaamoe mua u whaata o toe Stowers ma le whaarad After atu le mo le avanoa whaatala whaatu fo i le pa i o le tunu i lau whaafonga mai le nei tu lao le tai au ia na tole na ua a folosia fo i e singo le whaiaunga ia Stowers ia le whauinga ina o le upu e pe o na whaariliu ina o le tala le lei e ilo na tūlanga o le taumwhai e whaariliu le upu e leni ia ina ia whesotai ma le tūlanga fo ina whaonga ina i le taimina na foa i le upu. A le upu lava ia e pe tau tala maadi e fo i maana ili sau noanga fo i whaonga ia Stowers. E fo i ona a e whai ona tatai lava i tua i le whengenga tuai. E pe o se upu sa whaonga e a mai e se tala fia e se whai unga o se taua
o ni mea sa whiangai e pela whatatainga o le talai i le tangata na ruatu e watu le talai a tāwita ua mariu saulo. I pe whapena o nae wha matalai nai, wha o ngai nai le upule nai le ona whariliu ngai mai le LXX. Le whariliu ina wha e leni o tuspaia e peru. E o hoila le tala o le tangata na ruatu e watu ia le talai a tāwita e winga le ua mariu ia Absaloma lo na tari o lo wha o ngai nai fo ia. O le no winga le whamatalanga. O le upu lava e pei sa wha o ngai na mai o lo o iai fo i te tonu o le whariliu ina wha e leni o tuspaia e peru. Ai manatu o le autelenga le upu la tau ia le talelei. O lo au mai e fo i le nganga o le tūlanga o le masani sa soifua ai tangata ia. Le winga le whamatalanga tangata ia o le lurua i Centuri. O lo ia ia afianga o talitonunga wha e leni, talitonunga wha Roma. O le upu la wala tau ia, pe wha sino. E pe o le sa ave i le whamatalaina o le whanau mai o au kuso. Le emperoa fo i lea e whapea le talitonunga o tangata Roma o le atua. Le ana ave iai le e whamamafa o le atua le lona whanau mai. O na peila ia le na ua sau au kuso whaatino le lua se lau tausanga o file mu le malo Roma. E pe ua sanga whamautu ina ile langona o le tala le lei. Pe se fia fianga o file mu. Ale maria la nare whaonga ina e le au whai e vangaria o le upu. E pe la tau te whaonga ina ile upu i le siusia manga o ke riso o tala ia Yesu. Ona la e mai lava i luka i le amatanga lava le tusia luka. Whamatala i le whanau mai o Yesu. Ai whamatala i le polo inga au kuso. Ona peila ia lea o fōlinga mai le manatu o luka. O le tala le lei. O se tala e lui ai. Le mea o lo iai le soifuanga le teimi lea. Pei fōlinga mai le wa iai le meni le na o le suinga. O le suinga mai se tūlanga pei sa tau mia po se tūlanga sa soifua i tangata. Ia. Ona peila ia le fōringa mai o le suinga na o le tala le leila sa tau mia e pe fōringa mai lea ua fōringa mai ua ia le suinga. Ia e pe se tau tilo le tūlanga le. Ai pe le o se tau papaile le tūlanga o le whamtalanga o le upu e pe o na iai. O no o mele ia Paulo. Whamtalanga Paulo. Ia e pe tau la lavalva ai a Paulo la tau ia i le tūlanga o le malama no o mai ati ia masila fia i ke riso. A o ina e tau lai le mawhau o Paulo. O le tala le lei le tūlanga o Paulo. Pe a fo ina sila ia i tusi a Paulo. E alana tusi Paulo ka le sia o e me o te tupu. A o le tala la Paulo. Pe fōlinga mai. O le tala le lei a Paulo e sufi, suia, fatino. E pe o le whaunga ina le na e Paulo le tala le lei o le whaunga ina e Paulo le ngangana e sufi ai langona tangata i e suia a mio ua maasani e. Ai e fatino. O ele meni na e la utau wa ai e le tūlanga o le whaunga ina e Paulo o le tala le lei. Lea la e amata i le tele o no tusi pe o le tusi a Korinito. E na tele i baptiso ina se tasi pe tai o lo na nganga i whaatala le lei na tangata. Ai pe le sufi e Paulo manatu tangata. Ina ia suia. Ia pe se tau wha popotu le tatou matau pude nei tai au. Tonu fui e fisosani mai ia. Haftai. Matalawa o na ta oto de dei mai de whamui moe o tatou talanoanga le neim tāp tāua. A ua manatua i fo in tāp sa talanoa ai a de tatou pano le la fo i vai asa ua tuana iatu i le tāwheanga. Ma fōringa mai ai o le tada le dei la o le suia ma le liu waina le o tūranga o ro whapea o na so i fuai tangata o i nātou e na whapea o na ola whapolonga ina ia mwhapea o na toi whasaulo toina ave whatawhea ia mwhapea o na toi whasaulo toina lewa wana mai na ua e toso a ngā i whengenga tuai e whawhiso tai mai ai le winga o le tada le dei i tūranga o e ua whasaulo toina ia mai se tūranga o taua ma whiwesia inga ia mau au mai se
tada de dei u whapea o naula le taua me tūranga umu whapena ma no whaftai ma tango fia ia le aso tanga mai whengen tuai i de whengai ngā whau i le winga o le opu gospel ia o le tada de dei u Samoa i nai ia ma o te tong fo ua manino le whaafunga mai a le mamalu o Samoa atu le awanoa muri le tu sa manenefe sidi ina usunga i vise siosanga ia mu sau noanga man whaarod ia whaftai lau sunga i le taitai mo le awanoa ua mo foen whaatalo whaatu i pa ia male mamalu o le tātou atunu i lau whaafonga ma lau silasila tāpuai ia pe ona il famo mo la nga tuspa ia ana ona toi fonu fa pi lava tu sai fo mo sau no nga sunga fa ia on ele tala ina o le winga o le upu pe ona tanto fa Samoa ina o le tala le lei ile tu langa lava ia pe ona sau no le uso i tonu lava o le lua e kalesia o se lui i tu manga o masani ai tonu o Roma ia mai se o le avea o le emperor fo i o Roma e fai mali i mawhaaola mō tangata Roma. O le isi whaupunga la le lui e le whaonga ina e le apostolo Paulo. Ona o le tala le lei lea, e pe on sau no le sunga astawa. O le tala le lei i le whaaola tanga e ala i le sauninga o le tongi ola sa whai e lu tanto o li o Jesu Keriso. I lona soifua mo lona maliu, a mai se o lona to soifua manu malo mai. I le taltonunga la wha kerisiano. O Jesu Keriso le o lo tātou alii mo lo tātou whaola. E lu ia ila le taltonunga le wha Roma, o le emperor Roma po au kuso kaisala. O le alii le mal whaola fo i o tangata Roma. A e toi au maila i tono o le winga o le upu kospo pe o na talatala atu le amatanga. O le whaonga ina le nae la apostolo i taimi o le ulua i e kalesia. E whama mawhala ma le tūlanga le o le Keriso toi tū. Ina ua nga i mai lau tu stala lau whai evangelia ma lātou tala au ili le tala lea. E le ngata o le vaenga le na whātino Iesu i lona maliu mo lona toi soifua mai. Ai ua toso lava le tala ma au mai le a matanga o le soifuanga o Iesu. Le ala iei ngafa o le i tonu o whamtalanga le au whai evangelia. Ia toi tala fo i tua ma whafso tai o i le whengenga tuai. Ona o le tala sa valo ia mai e perofeta. E pele on ta whaasole a uso le mtanga luenga o le whengenga tuai. O le tala le leile ma le whaamboe mo le nuu o Israelu. A lea ua o wha ia tuai tonu matangata o nu ese. O i lātou ua wha tala le leina. Ona o le vaenga lea ma le soifuanga o le tātou o li o Jesu Keriso. Ie pe ona iai. E pe o se whaopoponga lea i le toi te tala i tua. Ia ele sota inga o le whenga fou ma le whainga e Paulo ma le hau whai evangelia. Ia mai se fo io tu atu i le whenga tuai ma perfetanga lau perfeta ona e winga lava le tama lea. Ia ma le taunu unga fo io whenga sa o sia e le atua ma aper ambo mai le amatanga o so lau whanau e ala mai manuia le nu le lau taunu ia Jesu Keriso. Ia ma le tala le lei o le whaalatanga e pe ona ia saunia o toi whaopopo atu le tu sai. Ua pai tonu asa una foi mat fa mani nonga e no to manu i le tulanga o le tada de deina vai e pe on moni mau ai le tusi pa ia pe atu lava i de a o ia me uma ia o de fa sa o toina mai de angsala ma le oti ne o ma foi de fiu mai o Jesu Keriso o le atua di utino tangata o mani uma to tu ia o fa tanga lea mo le tangata au manea la usau noanga dei le ngafo Iesu ma toi tata ia nga in manato mateo e amata mai a apera amo in fa sor mai ai a rotu luka tau ia a tamu fa sor mai ai pi e se are o ma watu rono winga o manato mateo ma isa i teia o fa o tanga mo i teia i lona tar fa sor pito ma tulanga o mai pe o na ri ai ia fa mai luka de ia tau ni talatatu ma fia i tangata no ese le foi da wa la yon tu watu tu ya atamu de amatanga de bana de tala ia o ngafo Yesu ia fa pe on fa mtare na ide le o mai papa io la na fa urtanga ia po de tala de de o matanga fiela to fa turanga ia i le nei foi va engo de tala na ma do fa fetai o manino atidi de fa mo ref city e pe ona ia ide Kamtarino de winga do gospel ia ma so te inga fa ne fa winga fa Samoa
o le evangelia ia po o le tana de nei ia ai sa mo mana whaafonga o le a o tūranga te una iai se ano ronga le nei taini ia on tātuanga e tuaidea i deisi fesiri man whaanoaro tai